laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها مصيبة الدماء باوي يتي الله تبارك وتعالى en juuli e nelaaɗo makko muhammadin sallallahu alayhi wa sallama iɗen haani annditude ne'maaji allahu tabaraka wa ta'ala ɗin e dow meeɗen nde o taguno en haa o gayni o waɗanno en kala piiji e neweende no waaweten wuurirde ka aduna ɗo hara en sonjaaki en tampaali e yangaaki o waɗani en nemaji ɗin haaɗi timmi o wi hakken koɗi ɗuuɗi wa asbaga aleykum ni'amahu zahiratan wa batina o yuppi e moon nemaji makko ɗin feeñuɗi e wirniɗi o tentini ɗum kadi hakken koɗi ɗuuɗi o wi wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha hay son eɓɓi limugol nemaji ɗi konta ɗi anda ko ɗi jelu wawata ɗi mogude o wi joni noon ɓay on gaynata ɗum jarnelan e dow komi nemini on kon mi ɓeydana on kadi wa is ta'addana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid cantotumande joomi mon ewnino o wi si on jarnila e dow nemaji komi waɗani on ko mi ɓeydanayi on kadi kono noon so yeddilan yon andu lette an ɗen no muusi ɗe satti nangal ngal ngal fuutetake ko ɗum waɗi si nelaɗo maaki inna allaha la yumli lilzalimi hatta ida akhadahu lam yuflithu allah newinanayi bandi o waɗa ko faala ha e sa'i si o nangimo o fuutotako ko ɗum waɗi si o holli exemple ji wonande yimɓe yeddirnoɓe nemaji allahu tabaraka wa taala ɗum وي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور سبا ko ɓe jonnanoɓe nemaji ha timmi
yo ɓe ñaamu ɓe yara ɓe itto loko ɓe jarna joomi maɓɓe ɓe ɗurni ɓe yeddi Allah ɓe ƴetti ɗin nemaji ɗon ɓe wattiri yedditirɗi mo o seytinani ɓe o tikkani ɓe wayliti nemaji ɗin fof o bonni ɗi waɗi ko haaɗi o waɗi ko racci o waɗi ko mari bulle o waɗi ko metti o ɓeeɓini ndiyan ɗan o yilti o wi o landiti wonande taskitotoɗo wahal nu jasi illa al kafur ene min yoɓay sifa ɗum ɗo si wona ɓe yedduɓe men ko ɗo waɗi si o wi wonande yeddiroɓe Allah nemaji makko ɗin alam tara ila alladhina baddalu nicmata allahi kufra wa ahallu qawmahum dara albawar jahannama yaslawnaha wa bisa alqarar ayyali ɓemɓe min neminta min jonnaɓe kala façon e nemaji immorde e jawle immorde e haqqille timmuɗe e gandal timmungal e mbuuɗi ɗuɗuɗi e cellal hattungal e business wonɗo e gollude ɓe yilta ɗum ɗo ɓe ƴetta ɗum ɓe wattira yeddir ɗum men ɓe jippina jokkuɓe ɓe wo e galle halkare Allah wi jahannama yaslawnaha ko jahannama ɓeeɗo waɗoɓe sifa ɗum ɗo mari naatoygol wa bisal qarar ɗon boni yiɓirde musidɓe tedduɓe nemaji Allahu tabaraka wa taala ɗin no ɗuuɗi kono yimɓe ɓen no yeddirde nemaji ɗin hiɓe ƴettude ɗin nemaji Allahu jomiraɗo tabaraka wa taala jonni ɓe ɓe yeddiramo ɗi hino jeeya e ɗin piiji ko woni e wadde Allah jomiraɗo on o daginani en piiji ɗi yen ñaamu yen yaru ay ko kanko tagani en ɗi o wi kulu min risqi rabbikum washkuru lahu ñaame immorde e arsike joomi moɗon on jarnonmo o wi kadi kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ñaame immorde e ko woni ka leydi kon ko laaɓi harano dagi halalan ko dagi tayyiban ko laaɓi ko ɗum kadi o yamiri annabaɓe makko ɓen kono ndaare musidɓe julɓe yalli ko piiji ko wona e ñaamede kon fof dagi o woy taw si piiji ko wona e ñaamede kon fof no laaɓi o woy ko imma kon ko wona e ñaamede ɗon kon laaɓa ma ko wona e ñaamede kon no laaɓi kono no ɗaɓɓira noon no harmi nelaaɗo noon ma kono lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yusala an arbaa neɗɗo sottinoyta teppere mum tew ñande darngal ha o lande piiji nayi hino jeeya e majji wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa jawdi makko ndin ko honto ittuno ndi hon wonno neneji ɗin ɓay o heeɓi jawdi ndin konto naadoy ndi musidɓe tedduɓe waɗugol business harma no dagi kono koko yeyete kon harmi ko ɗum waɗi si jooma tabaraka wa taala wi ahalla allahu lbay'a wa harrama riba Allah dagi ni business transaction yeeyugol e soodugol no dagi kono koko yeeyete kon eno yeeyirte noon ko ɗum harmata yo noon no jeeya piiji ko faalaɗe yewtude fii muɗum fii cigarette tankoro simme sa yewti goɗɗo fii cigarette a landike mo o yettoma cigarette harma aña sa wi aña harma
onti landitoma kadi hiɗa jaɓi si hunde nden haɗama ka nder qur'ana haray en hanande wadde haray ɗe jaɓi ɗum si hunde wiyama wota nde waɗe hara haɗore nden kaka nder qur'ana woni haray hiɗa jaɓi wona hanande waɗede sa wi'i hi a waray jentito Allah jomiraɗo mo wi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi inna allaha ya'muru bil adli Allah no yamira nunɗal wal ihsan e waɗugol ko moƴƴi wa ita'i dhil qurba e jonnugol ma okkorgol jomiraɓe ɓadodira wa yanha himo haɗa anil fahsha'i e pankare ma jeenoji wal munkari e ko añini wal bagi e jaggitere si a wii sigareti wongol harma ngol aña haray ko kangol woni ka tumbere ɗimmere ma ka deuxiéme numéro ma ɗum ka number 2 haɗoreji ɗin ka nder qur'an jon noon si Allah haɗima ɗum ɗon a wii harma dagaki haray ko honto wonata a wii aña haray no haɗa ka nder qur'ana ko aña kon wota meme sa wii hino jiɓini andaki ko laaɓi e mum sino harme sino dagi jiɓa e no ɗon laaɓa haray yiltito ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam ka selluɗe nelaɗo no wi alhalalu bayyin walharamu bayyin wa baynahuma umuru mushtabihat faman ittaqa shubhati faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa fi shubuhati faqad waqa fi lharam ko dagi kon no feeñi no ɓangi no laaɓi poy suuɗaki ko harmi kon no feeñi no ɓangi no laaɓi poy suuɗaki hakkundeji majji jiɓayeji no ɗon ko anglais wiyata misconception wawali sendidirde ko honduge mum ƴettata sino dagi sino harmi nelaɗo maaki awa rento ɗum ɗon noon faman ittaqa shubuhat kala woɗɗitiɗo jiɓayeji ɗin fakad istabra li dinihi hara yo dandi dina makko kan wa irdihi e ndimo makko ngon faman waqa fi shubuhati fakad waqa fi lharam mo yani e ɗin jiɓayeji ara o yani e ko harmi kon ariɗo kadi sayi noon hiɗa jaɓi wondema sigareti wongol no harmina haray hiɗa landa ko fiyon ɗum yeyantangol fiyon ɗum addantangol ko fiyon ɗum pibliyirtangol ko fiyon ɗum ƴettirta jawdi maggol ñammina hoorema e ɓeygure ma nde daɓɓa on jiidogono an ko fiinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki ida harrama allahu shay'an harrama thamanahu si Allah harmini hunde o harmina e coggu mayre o sa wii an a fimata few a yeeyay tum kono coggu noon ko heɓoto e nder mum ko a ñamay walla a ñamata a ñamay awa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki kullu jasadin nabata bil harami fannaru awla bih kala ɓandu janɗirndu ko harmi ma fayirndu ko harmi haray ko yiite ndu handi e naatoygol heferaɓe makka ɓen mushriki makka en
ɓay ɓe faalama wattude suudu kaaba ndu ɓe moɓodirno ɓe yewti ɓe haaldi ɓe fotti yo ɓe wattudu ɓe wi yo contribution waɗe contribution ji waɗa goto kala addi ko mari ko ɓe mooɓidiri jawle ɗen ɓe eti ha ɓe tawi ko jawle laaɓuɗe ɓe mooɓanta fi suudu kaaba ndu ɓe darni ndu ha e nokku jawdi ndi landi ɓe inni ɓay jawdi ndi lanni hitan yilti to landoɗen jama on goɗɗum sina ɗum puusay ɓe addoygol goɗɗum ngo ko harmi watto e ɗum ɗo joni ma hen hijre on holle wondema ko ɗo suudu ndun hanuno hattugol kono jawdi lannirime ɓe waɗi hijre on ɓe acci ɗon ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓayɓe senike ɓe makuno si wonano hulugol fiwota lanɗo wo lanɗo ar laamo ɗon o fusa suudu kaaba ndon o darnito oya kadi ara fusa ndu darnito ɓe yaññay no ndu ɓe artira ha kadu duwano wonde ɗon hay ɓeeɗo ɓe tawata wona dina l'islam ɓe jokkuno hiɓe andi wondema jawle harmuɗe ɗen hana natugol e fe Allah sa yiltike a landama ko wonɗa e addude ɗo immorde e tankoro hiɗa landa si tawi ɗum ɗo no laaɓi sikke ala a wiya e laaɓa hay si noon an a ɗaɓɓiti feere ka sortoroɗa wiya no laaɓi kono dalilu ɓanguɗo mo tawata goto wawatamo yeddude on ɗon wiyete na gonga laaɓa jon noon so tawi laaɓa haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maki inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba allah ko laaɓuɗo memata si wona ko laaɓi sa jaɓile laaɓa haray allah no haɗuma ñamugol ko laaɓa ko waɗi ko wi koko dagi laaɓi ko ɗum o wi ya ñaamu joni noon si o wi ko laaɓi ko dagi a ñaami goɗɗum ngoo hara koko laaɓama dagaki hara hiɗa andi a yalti sengol e ɗoftare allah tabaraka wa taala so tawile a jaɓali wondema cigarette o laaɓa haray ka haqqil ko wiyete kon al adilla al aqliya dalilaji haqqille yankoji ɗin ko anglais wiyata kon psychologically hara kaka haqqil waɗɗa tu ha hande gilande mamandi ɗen en meeɗa yiide hay comprimére no yaraka nder hurgo comprimére goɗɗo nawnali ha hande o maapi o yehi ka docteur jonni mo comprimére wi ndeɗo noon si a yehi ka nder hurgo yarata nde abadan mi yiyal ɗum noon lam nushahid hada qattun fi hayatina أما الشجارة أو الدخان فإنها تشرب في الحمامات في دورات المياه إن شارب الدخان يدخل الحمام وهو يدخن ولا يبالي ولا يرى في هذا بأسا وهذا بيان صافي وواضح على أن الدخان خبيث لا أحد ينازع في هذا فيما تنكر ونقول وناتي كندر هورغو
o jooɗo imo huntude haaju makko o maɗɗo simme wongol o fiima nder ton so yalti a wolanimo inna kanko hella ala e ɗum ɗum holli wondema simme wongol e ko woni e huntude kon fof ko gootum idan si woni gootum haray ko nanduɗi ɗin coowodata ɗum holli wondema tankoro wongol ko soɓugol an noon a julɗo salligotoɗo juula janngo qur'an itta zakka yaha hitande ɓe hajjoya makkatal mukarrama hiɗa yaade ɗo leyɗe porto sodoya contenaire ji tankoro adda ka leydi yeeya ɗum ɗon majjina julɓe ɓen yedda allah ƴetta ɗum ɗon ñaama yara ittira ɗum ɗon kadi sadaka itta ɗum ɗon zakka si fi sabilillahi wiyama ka juulirde jonna ala tattaqillah a hulata allah wooda goɗɗum ngo ko yeeye harana ɗum kala fimuno ɗon tankorowol hiɗa mari dunubi sabu ko an addi nela sa sallam maaki man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha addoyowon si jama on soodi ɓe ñaami himo mari pourcentage kuɗol kuɗol kala ko fiima to ɗum kanko haaju makko ala kanko yo heɓu tun mbuuɗi yo goɗɗi waalo tun ka banki yo goɗɗi woni tun ka jiifa yo heɓu tun cuuɗi labaaɗi yo heɓu tun sonnaaɓe labaaɓe yo heɓu tun otoje sattapriije yo watto tun bamakoji yo wiiru tun e avion je Allah wiuno wala tamuddanna aynayka ila ma mattana bihi azwajan minhum zaharata alhayati dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khayrun wa abqa ta jokkintimɓe gite ta cikku gite maɓɓe ta duumin gite maɗen e maɓɓe ndaarugol ɓe wiya ɓe no mari jawdi ngalɗa jokkaaɓe faaleɗa jokkugol ɓe ɓay kamɓe heɓe mari jawdi Allah ko waɗiri ɗum ko fiyo jarri boroɓe arsike joomi ma on ko ɗum woni ko ɓuri moƴƴude kadi ko ɗum luttata kaari no anndi kam musata ɗum an annda kam musete kaari no maɗɗi goonga kombo maɗɗi goonga ko jogiiɗo qur'ana e sunna o pratique ko on maɗɗi goonga na marɗo jawdi ɗaɓɓiraandi e dow ko harmi ko waɗi ñannde goo a waalo to maaya acca ndun suudu acca on sonnaajo acca ngalotowal acca ɗen jawle acca ɗin mbuuɗi acca ɗin terenji e ɗin étagiji ɓe naɓe ɓe wallinoye ka gurri maɗa goɗɗo artoya ɗon o wiya kanko mo weela yo ɓe wallimo ñaama mo weela ɓe ejjiti fima togo yan hande kadi artuɓe ɓen ka fatunde ko woni ndaarde ko on boye sonna ɓen kañum ndaarata si ƴawi keygu ko on mbo yikkodirta jawle ɗen ko honno sendirte an ɗaɓɓirɗo jawle ɗen no harmiri noon an a yaadi e nambaraji ɗi yesto ɓe faala ka andude fiiɗum Allah wiinoma ko sattiŋaɗi wo wota naɓu juuɗe maɗen faade ko halkatade kon wala tulqu bi aydikum ila taluka sigareti halkata ɗayna halkata aslam min mi fimata mi yeeyay tum halkata ka moƴƴinɗo tan korowol ngol kanko tigi o wingol haalkay an wiyangol halkata arabu ɓen no wi ahlu makkata alamu bi shi'abiha moƴƴinɗon ɓuri andude ko woni ton kanko ɓuri andude ko ɗum o waɗi nder ton o wi bonnayi o windi ɗo haalaɓi post tobacco seriously damage health no windi ɗon ko laaɓi post tankoro wongol bonnay cellal ngal dey ko ɗum o windi ton la terto ɗum gara ko formalité tum Allah jomiraɗo wi ka suratul nisa'i contraire ko o wowli kon ka cigarette wol Allah wi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima tan waru hoore moɗon Allah no yurme on laawol kisal ko laawol peewal e ɓanka an noon fiima
ma ɗum wona sabu goɗɗo fiima o bonna cellal makko ngal hara ko an fawti. ɓe cooba noon on tigi kaari no mari jawɗi kara no mari de milliard dollar ko waali ka banque mondial. yalle ndi ɗo jawdi no dagi sindi dagaki ko on to ni naɓata on tigi waɗi hay wajjiroy ndi Allah memata waɗi Allah inna allaha tayibu la yaqbalu illa tayiba. Allah ƴettata o memata si wona hunde laaɓude ko ɗaɓɓira ko laaɓi ɗaɓɓira e dow no laaɓiri taw sikko no laaɓiri wonɗa ɗaɓɓirde. jon noon an a ginnoto poɗodira yimɓe inna an ɗum ɗo ay nokku to ala ka windi wondema cigarette no harmi ella ala nde mi sodata ɗum mi yehe sa dogini otoje maɓɓe ɗe o sa piblianiɓe o sa watti kedolo koye o sa windaniɓe o sa takki kaydiji ɗin ka miruji fi publigol tankorowol ngol o sa yeeyiwo sa limi mbuɗi ɗi o siko a woni accountant on o siko a woni ka ordinateur ji o kala alhaali ka wonɗa fino tankorowol ngol yeeyire hara hiɗa mari pourcentage on bakkatu ɗo. waɗi noon Allah jomiraɗo no wi taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. wallodire dow ɗiggere e kulol Allah tan wallodire dow jaggitugol e yeddugol jooma. wa hada taban min ma'siyati llahi tabaraka wa taala. sansu ko wonɗa yeyde ko hula Allah tabaraka wa taala. ndaaru sonnaɓe sahabaɓe men si sahabajo on fokkitino yawgol laɓanoygol ɓe ko ɓe ñaama nangayno doloke makko no dari mi wasima o daru eno yaw ɗaɓɓana en ko laaɓi dagi ñaami sa heɓali ko laaɓi dagi artu muññoɗen miɗo wawi muññade heege gen ka aduna ɗo kono mi wawoyta muññade lette ɗen kala hara. subhanallah. kono sonnajo on waɗa tasjih o yetto modi makko courage mo yo yawtumo ɗaɓɓoye jawdi no heɓori wo kamɓe haaju maɓɓe ala toon goy ko madame kaari ni otoje satta prix je wara o gara téléphone yaltuɗo wo ko kanko adu to sodudemo ta jawdi nin fof koye ko harmi. joni noon on tigi jetta ɗum ɗon o farnora o anda wondema jooma tabaraka wa taala haaju mum kañum ala e ɗum ɗo ko ɗum waɗi hay ko ɗaɓɓeten kon o ala haaju e muɗum koko gollira fi makko kon tuma ƴettata o yoɓa en e muɗum ko ɗum waɗi hay layyaji ko hetteten kon ndaaru ko wi kon lan yanala allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ko kulol Allah ngol tu yettoytoma jaka yo ko wonɗen e ɗaɓɓude ɗo kay ko intérêt personnel meɗen enen ko waɗi noon ko laawol no ɗandira en kadi no naati fiita en naato yiite. Allah jomiraɗo wi wo aljanna o waɗimo yeeyanteɗo gonɗinɓe mo ɓe arɓe soodida e makko aljanna on prix ji ɗin ko hon ɗum ko jawle ɗen e wonkiji ɗin inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata. kono noon ko sarti ara jawdi ndin no laabi hiɗi ɗagi an yaha ɗaɓɓa ndi ɗo jawdi hani ɗuuɗa wiya yiɗa ittude ndi zakka jonna hombo jawdi mani ndi laaɓa jonnandi hombo. ñande go seydna aboubacre siddiq radiallahu anhu gollo makko goo addani mo ñaamete ƴetti ñaamete on tum o ñaami o landaki on tuma oya acci ha o ñaami
wi pullo on o laatino hari mi addani on ñaamete o landoto lan ko on to mitti hande ko on ɗum haadi landuɗon mi ko on to mitti seydna aboubacry maki hamalana alayhi l juu ko rondi men e ɗum ko heege tawi mi welama ha feƴƴiti mi yejjiti landagol on to ittuɗa wawa ko woɓɓe mi moccanno waɗani ñawañandure yagal tun ñawdanno e tan jahiliya hay noon ɓe yoɓa Allah har ɓe ñawlila ɓay woni min yiidi hande ɓe yoɓilan min yomi rew mi sodana on ɗum ɗo mi addorana seydna aboubacry ne siddiq ɓe nangi lokojere nden ɓe ɗeɗɗi ha fiyo ɓe tuutu ɗum ɗon ɓe wawawi goɗɗo goo wi on wawi tuutude ɗum ɗo wo so waɗi kolli ɗin ka nder karaho o looƴitike wawon noon tuutugol seydna aboubacry ne siddiq radiallahu anhu ɓe waɗi kolli ɗin ha ka lokojere fiyo ɓe looƴito ɓe looƴiti on tuma sahaba ɓe wi yo Allah yurmema yo aboubacry sayre wotere ko ɗum wonɗa e wartanade seydna aboubacry ne siddiq maki wallahi si nde sayre wiwno nde yaltata sina nde yaltida e wonki yankin min mayayno haray nde yaltude neccatano nde ka reedo an a waɗi sikke ɗum ɗo an hiɗa ñamude ko faalaɗa o hiɗa habbi daroyagol yeeso Allah habbo natoygol aljanna ala watta ndelay ko wonɗa e ñamude kon hino jeeya e piiji ko falli du'aji men ɗin ñamugol piiji harmuɗi ma piiji ɗi laaɓa seydna Saad ibne Abi Waqqas ko kaw nelaɗo nangiri ano ɓe ni balawal ngal ɓe wiya hino kaw an yo goto kala e mon hollan kaw mum ɓe mantora kaw maɓɓe ñande go kaw maɓɓe wiɓe nelaɗo tonanolan Allah hara tuma mi torimo wo o jaabinayi nelaɗo juutinali konngolgoy ɓe wi atibu ta'amaka takun mustajaba du'a laɓɓi ñamete ma on tuma toriɗa o Allah jabanto subhanallah goɗɗo yeeya ɗo tankoro yaha conteneur wal makko nange ma batowal ngal luttaka ndiyan ta conteneur ji makko wa 50 no nder to o yaha wadda ɗo 5 million o adda ka juulirde ɗo o wallina o inna yo waɗani du'a yaahi komo wonɗa e ɗaynde aɗa ɓude ko harmi aɓɓirano harmil a yeyde ko soɓi ɗa majjinde jama on ya addu mbuuɗi waɗaneɗa du'a e juulirde honde hara yon imamujo ɗon anda ko fewndi so tawi mo andi ko fewndi on aɗantama du'a par ce que ko haanuɗa taw ko waajede taw nelaɗo maaki man ra'a minkum munkara falyughayiru biyadih fa in lam yastati fa bilisanih fa in lam yastati fa biqalbih wa dhalika ad'afu liman kala e mon yiiɗo ella no waɗa bone no waɗa yo ittu ɗum yo ittir junngo makko ngo so wawata ɗengal ngal so wawata yo añu ka nder ɓernde ko ɗum ɓuri lowde iman on imamujo ɗon ko hani taw ko yetagol ma o simme ko wonɗa yeyde koy no harmi minen min warantama do fi tankoro fes simple fiyon ɗum o wawa yaade o taskito o anda ko waɗi ko naa ko hani o change programme on o yeeya ko laaɓi dagi gonga on no muusigoy kono wonay ɗon seeɗa tum o yawa miijutoyo tawa he ɗo ko gonga wowla wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha ko ɗum Allah wi ɓowlamɓe ka wonkiji maɓɓe ko cikkoto ka sondoji ɓerɗe hara ɓe yaha ɓe miijuto ɗum sagala tahulu wowlam mo gonga o welto ma ɗum o acca ɗon Allah wi liyahya man hayya an bayina wa yahlika man halaka an bayina yo wuro won e dow gonga on ma ɗum maya mayo won e ode gonga on feññi an taw ko hanaɗo taw wasiyede ya accu ɗum ko waɗi noon nelaɗo maki unsur akhaka zaliman aw mazluma wallu siɗɗo ma o toñiwo o to ñawo ɓe wi si o toñameɗen andi no men walliramo tawi noon ko kanko toñi nelaɗo maki nangu jungo makko ngo yetoɗamo fi yeeso ɗum wattake
yeto on ɗon kadi koko woni yeyde ɗo kono harmi dagaki o faama ɗum o jaɓa ma o acca ɗon. Allah wi qul il haqqa min rabbikum faman shaa falyumin waman shaa falyakfur. wowlu gonga on immorde ka joomi ma faalaɗo yo gonɗi faalaɗo yo accu ɗon. inna atadna lizalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi lwujuh bi'sa lsharabu wa sa'at murtafaqa. Allah wi yedduɗo me o min préparanimo yitte ngen kaw cikkoyo surki noon huɓɓitay mogoy so nangoyama satti kadi o landoto fi ko o wallire ɓe addanamo ndiya yareteɗan so ɓanni ndiyan ɗan guri yeeso gi ñoroto wukko ka nder miran so maɗɗike ɗum ɗo rewana ɗengal ngal rewana ɓernde nden rewana rendu kala ko won nder to yaltina. Allah taguɗo ndiyan ɗan tigiri o wi bi'sa sharabu ɗan ndiyan boni yareteɗan yeeto on tigi goonga mo nami ko wonɗa yeyde kon dagaki hulu Allah acca ɓayno woodi ko yeeye arana ɗum. no woɓɓe ko ara no huliya e poste hoye mum koye fiwota ɓe ittuɓe ɗon kanko darni nde juulirde na yo wowle ɗum ɗo si o wolanaka ɗum ɗo est ce que o accay o accata wowlanmo o jaɓa ma o salo kono anda ɗo ko woni mum kon dagaki. kono noon yo gandi kono waɗi o ella kala mo ñamanɗa kala mo ñawliɗa ronkuɗa yoɓude kala fawtiɗoma ko hasi ko nga sustamo wolande gonga. tawi karamokojo on o yahay ka ɓen o lumenno toon ɓe ƴetta 1 million 2 million ɓe watta ɗon e fore sakum ɓe jonna karamoko en ɓe cikkoyo fiyo karamoko en wiyoy ɗum ɗon dagaki mettay figoy faami o wattangol yila tabi'ijo goo lanɗo nelannomo o saliyade ɓe neldimo muuɗi ɓayɓe addanimo mbuuɗi buyi o wi ƴette naɓo taliba e makko men garama koye ŋacce ƴetton ɗi wonoyo ɓe naɓo eni awa okke men ɗi noon so tawi on faalaka ɓeni awa ƴette haaji toro ɓe ƴetti ɓayɓe yalti yehi talibajo makko goo landimo ene karama koye onon kon ɗum hatta ƴetto si ɓe addani on wano ɗi mbuuɗi he ɗuɗude o wi wo man yamuddu yadahu la yamuddu rijlahu kala fontowo junngo mum ngo yatoro yimɓe ɓen o jooɗotako o tekko ka majlisi makko o fonta koyngal o wowla gonga ara o fermi hunduko makko ko sa ñamay ngeenaari a suusata haɗude fi ngeenaari sa ñamay riba a wawata haɗude fi riba sa ñamay jawdi tankoro a wawata haɗude yeyowo simme wongol wo taw yeyugol wattane yilay ko ñamoton kon yaron kon wattane yilay jawle yimɓe ɗe ƴettoton ɗen kala neɗɗo noddanowo diina yo rento jawdi ndi ƴettata o ndi ƴettata e to hara ko laaɓu ndi dagi sina ɗum janngo a wawayta haɗude fi ɗum ɗon kadi a daroto ka min mbaru ɗo tun fonda e goɗɗo ɗa mo ñawliɗa fonda e goɗɗo ɗa mo ñamanɗa ronkuɗa mo jonnitude fonda e goɗɗo ɗa ta kanko fawtima a andi noon on no wadde ko harmi ka nder galle mum a wawata wolde ɗum ɗon ɗo a ƴaway ɗo tun sansa mawdu o yalla yurmen yo Allah okkoren ka wuren haraka ka laaɓi dagi yo Allah okkor yimɓe diina ɓen jawdi laaɓundi dagindi yo Allah jomiraɗo on newnanɓe ɓe heɓa feere fawtagol hoore maɓɓe harana goɗɗo fawtiɓe hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallam. alhamdulillahi rabbil alamin حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وتم التسليم مسيب جلبه أرتنغ نتو فيما وسمي وونغو أودو نتو مهاني هلود الله ورنتو مؤيا نلا صلى الله عليه وسلم هادي إن هاي كويته بسال لتومي كويته غاليك بسال للاي yakkugol ɗum ɗo nelaaɗo wi yo ɗum rente mari barngol ngol welata malaikaɓe ɓe wi kono si on ñaamay tawi ma ñaamo defe haa ɓenda si ñaamo ɗum ɗo noon ko basalle no dagi ñaamugol yahe ndaaro yon deftere no wiye muharramatun istahana biha nnasu yewtere nden no tun nelaaɗo sallah sallam no yewti fi o basalle tume laayi
ɓe wi se ñaama yawa e ndefu ha ɓenda ɗum ɗo noon koko ñaamete nelaɗo wi e rento e muɗum se ñaami wota e mbaɗo juulirɗe ɗen sabu tampinayɓe daruɗuɗa ɓen tampinayi malaikaɓe ɓen ɓe rentini e nge mum e ko sikkuɗa noon e simme wongol goɗɗo ya fiima ɗo tankoro ha gayna ƴetta ndiyam o ko ya hum wuyɓo ɗum ittata ɗum o naatoya e ɗo tun si ɓe wi wala dallina o wi amina bargol ngol yaltangol soñja ɓe wondi ɓe yo huɗo Allah ndaari nelaɗo no yamira hay golloɓe ɓen o wiya si sa e juma ɓadike yoɓe yahu ɓe saƴƴita ɓandu maɓɓe ndun yoɓe looto ɓe watto coñci yoɗuɗi si ɓe ara ɓe juula sabu tan on no juuti sa jooɗike ɗon an e lakkere ma nden e coycoyngal ngal a ɓittinayi mo jooɗoduɗa on ɗum ɗole naafino harmi mo wawno ardude noon kono fi taw lorruɗimmo makko nelaɗo maki o saƴƴito e ɓandu ndun ɗum ɗo e ɗum mum nelaɗo yamiri e ko nun sikkuɗa e tankorowol ngol musidɗo julɗo anɗa maɓɓingol ɗo hiɗa fura curki hiɗa bonna jawdi ma ndi a pooɗay ha hundukkon heewa yaltinaka yaasi jentitemo cigarette wongol o wi wo ella ala fiimugol ñalorma suuma en sa wi fi on ɗum o wi a harnata go o wi a yataka hurgo jano fiimu o wi a yataka hurgo toso ko fiimu la ilaha illallah o dalilu mo ƴetti ɗo fi yo fiimu ñalorma suuma e aray mo hoori o wonti dalil kontor makko kadi ko fi o yeetikema wondema cigarette wongol ko fus ngol ala ko ngol nafi joni noon si ngol nafa ko honno bonnirta jawdi makko ndin e maggol Allah jomiraɗo o wi wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ihwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura ta funsu jawdi ma ndin faade e funsugol funsoɓe ɓen ko siɓɓe cheytane siɓɓe seytane ɓe yani cheytane laatani ke joomum ko yedduɗomo jaka yo wonɗo siɗɗo cheytane ara o yeddi Allah a wooɓa ya hondukkon heewa fura yalta esil fayida o wiya a ko fi ɓuttingol ɓernde an nden ƴeeƴingol ɓernde an nden ittagol loko Allah wi ala bi dicrillahi tatma'innul qulub ko jantawol inde Allah ngol ko ɗum ɗon deeƴinta ɓerɗe ɗen na ɗum ɗo subhanallah tawayɗa yadde e woɓɓe goɗɗo no yeeso ma goɗɗo no ɓaawo ma pooɗa cigarette o ngol fura ado yaade ka yeesojo on henndu ndu wifa artira ka wonɗo e ɓaawo on kadi lorraaɓe ɓe ɗiɗo noon an a gooto nelaaɗo noon sallallahu alayhi wa sallam ma kono la darara wala dirara fi l islami lorrindiral ala kal islam ta lorran mi lorratama kono oɗo lorri julɓe ɓen taw si o townoyay o nambara ɗo fof yawmal qiyama taw si o townoyay o bone ɗo fof taw si ɗi baraji makko wawaymo lumbinoyde e hoore ɗum ɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki makane sahaba ɓen ko hombo woni perduɗo manil muflis ɓe wiya al muflisu fiina andi ɗon ɓe hoolino hiɓe andi jabawol ngol ko wowi ko ɓe wiya e allahu wa rasuluhu alam ko Allah e nelaaɗo mum on andi ɗo hiɓe felliti ɓe andi jabawol ngol ɓe landitaki nelaaɗo ɓe wiya al muflisu fiina man la dinara lahu wala dirham nokku goo man la dinara lahu wala mata komo ala jawdi ala muuɗi ala njooɓa ala fus ko wiyete muflis perduɗo kame haɗo makina ɗum al muflisu fi ummati perduɗo ka yimɓe am ɓe min ka mofte ande ko ardoyɗo yawmal qiyama e julde timmude e zakka timmuɗo e hajju timmuɗo e dewal timmugal ko Allah duwano jaɓude o naato e aljanna kono tawa o yenni oɗa o duñi oɗa o jasini oɗa o bonni nde oɗa o piyi oɗa o jatti oɗa ta ɓeɗo fof no duwa hettude haqqeji maɓɓe ɗin goto kala ara réclame haqqe mum on ɓe fuɗɗo ƴettude haqqeji maɓɓe ɗin ɗi ƴette ha tabaraji lutta bakkatuji maɓɓe ɗin ƴette o wattane ha lanna peese tawa ala ko peese ɓe ƴettamo ɓe ƴettidamo e zunubaji ɗin ɓe feromo ka nder jahannama taw si oɗo townoyay ɗum a wawali yiite aduna ngen ɗo nge sunnude ma ngol tankorowol ngol maɗɗiɗa sa a pooɗingol ha ka filtré a pooɗi filtré on ha yiite ngen hewti ka hunduko a tuttaygol liɓa wallahi yiite ngen ɗo a wawali nge supportude ngeeɗole ko sortange ngeeto loota wano laabi capanɗe jeɗɗi fiye wawnge haajitorde ngeeto noon
tagange duuɓi guluuji tati nge wutte nge wutta duuɓi wulure nge rawni peñ nge wutta duuɓi wulure nge wojji cos nge wutta duuɓi wulure nge ɓawli kiron nelaaɗo maaki wahiya saudaa muslima ko ɓalewe niɓɓitunge taw sa tenoya nge sa andi a wawoyta rento lorrugol julɓe siɓɓo ɗimmoɓe maɓe laawol kisal ko laawol peewal e ɓan fiimowo tankoro no soñji mo tampini ndaari yiɗa jomba sonnajo mo fiimata o yarata o jaatota ko o jindata o janngay qur'ana o hulay allah o reway allah o immoto jemma o juula o waɗa e moƴƴereji ɗi fof an ko a fiimowo waalo ɗon e danki wooti ko fofata kon no yaade makko joode maɗen no yaade makko yo allah yurme ɓen sonnaaɓe yo allah yaafano ɓe yawtana ɓe yo allah okkuɓe aljanna sabu muñal maɓɓe ngal kono ɗum no satti no satti oɗo no fiima ɗum ɗo himo lorra julɓe ɓen himo bonna jawdi makko ndin himo bonna tan makko on mo allah wi wal asri inna al insana la fi khusr allah wondiri tan on woɓɓe wi ko zamanu gurnanan fo woɓɓe wi ko zamanu mo neɗɗo on wuuri on woɓɓe wi ko zamanu annabaku ngun kono ɗo almuhim ko tan mo neɗɗo wawata wadde dewal mum ngal e muɗum on joni oɗo o ƴetti oɗo tan makko o perdinimo o jokki cheytane allah le taguɗoma tagi cheytane on o yeytinoma o ko gañoma inna cheytana lakum aduwun fattahiduhu aduwa innama yaduu hizbahu liyakunu min ashabi sair rente e cheytane o gañomo nde jogitemo gaño sabu ko ɗowata jokkuɓe mo ɓen ko haa ɓe naato e yiite sairi ndaare o cheytane mo jokkuɗa ndaara ko yewtoyta yawmal qiyama o daroyta o waɗa kutuba makko sakkitiɗo on tuma fokkitaka yiite inna allaha wa'adakum wa'ada alhaqqi allah fodi on fodore gonga wa wa'adtukum min kadi mi fodi on ndaare balaga qur'ana o wi inna allaha wa'adakum o wi wa'ada alhaqqi fodore gonga kanko o wi wa wa'adtukum kono wiyaali waadal haqqi o wi wa'adtukum tum fereni ɗon par ce que mo anndi ko fodi kon ko fenaade wa wa'adtukum kono noon o ɓangini goɗɗum o sorti hoore makko nden ma kana liya aleykum min sultanin mi ala nanoon dalilu de min mi holla noon preuve ay fus mi wi son jokkilan ko dalilu on ni seede min adoyayon aljanna illa an da'awtukum fastajabtum li sinami nodduno on tun noti ɗolla fala talumuni awa tawan felaye walumu anfusakum pele bittali mum ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikhiya on wata lan dandude on wata on dandude ka sakkitorum ka fermugol gutuba makko o wi inni kafartu bima ashraktumuni min qablu mi yedditode ko wi ɗon kon ko mi woni sabu ha yedduɗo tombo non walloyto hay goto ko waɗi allah wi yawma yafiru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi goto kala mari nambara mum mapindo ɗum o hay se yahi ka annaba ɓen to en jeeji ɓe ɓe wallo en ɓeynaɓe gayenta goto kala adda excuse ha hewto ye kanelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wiya ana laha ka sattoyta ha goɗɗo wiya yo allah ƴetto adna allah on fof naata ka nder jahannama kanko tungo dara yawaddu lmujrimu law yaftadi min adabi yawmidin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fi l ardi jami'an wonɓe kaleɗi ɓen fof summa yunjihi kanko tungo dara a tenoyay ɗo sa andi a tenoyta ɗo yiltito watta ilay ko ñamata kon watta ilay ko yeyka nder reedu ma kon ko fi a ñawoyte fi kala ko ñamuɗa ɗo ñande go nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe weelano moƴƴano ɓe yalti fi domo aboubacry yalti fi domo umaru yalti fi domo ɓe fotti kamɓe tato yayraɓe toon ɗum ka deftere no wiye no juumo hawla rasul koode wonnoɗe sera nelaɗo ɗon ɓay ɓe fotti kamɓe tato nelaɗo makani ɓe ko wonnum yaltini on ɓe wi min weela nelaɗo make amin kay de ko ɗum yaltinimi ɓeni ɓe yaw ko abou moussa al ashari ɓe yeey ka makko ɓe luttimo tawi sonnajo makko no ɗon o neli
fi sahabajo yo ar ɓenin o heɓi hoɓɓe nelaɗo seni keto o arde dukkal tamaro o ari o wi yo ɓe hirsa nelaɗo sallah alih sallam dammo ɓe hirsi defa goɗɗum taƴa nelaɗo maki naɓane ɗum ɗo fatima woni balɗe tati hande ka makko sagginaka allahu akbar ɓe naɓi ɗum ɗo ɓe ɓanni ɗum ɗa ɓe ñaama ɓe gayni ñaamude nelaɗo maaki ɓay ɓe nafike ndiyan ɗam ɓe gayni ɓe wi awa ko ɗum ɗo allah wi thumma la tusalunna yawmaidin ani naim ko ɗum ɗo o wi awa landitoy toon nemaji kala ko neminino ɗon ka aduna ɗo ɗo ha joni noon si goɗɗum rewi ka hunduko ma ɗo hayda e mentira alandama fi mayre sintere ndiyan alandama fi muɗum coca cola hun alandama fi mum da sikka ko tankorowol ngol lonketeɗa alandede fi mum wattaneyina dey hulen allah dey ko fi do alhaali dalngal ngal do feƴƴali taw koy hay gotole kadi tultetake ɗo allah wi ko qa'an sofsofa la tara fiha iwajan wala amta harandi focci laas ayata ko ƴawi ayata ka luƴiti ayata ka waɗi pellum ayata ka waɗi tentemu fop no feppiyek fof no dari ko ɗon ñawoyteɗa duuɓi guluji 50 no maako deɗo yalla wallu en هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم لا تضع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا رجعته ولا سائلا إلا أعطيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله لا والكسل ولا والبي والإبانتال